Nai Jesus Cristo no Evangelho tuir São Lucas. Iha tempo neba escolante sira huse Emaus haktuir ba malu buat nebe mosu iha dalam no insa Jesus hatuduan basira wain hira nesilu fahe paun wain hira sira haktuir daun buat hirak nee nia rasik mosu tiha iha sira let hodi dehan basira dame hela ho imi sira hotu hak fodak no tauk tebes hodi hanoin kata espiritu at rumah Jesus dehan basira tansa imi tauk hodi hanoin at iha imni fuan imi haremai hau liman no ain hau duni kair hau isin ba imi hatene kata espiritu ida la iha isin no ruin hanesan hau be iha dehan tihane hatudu ne liman no ain basira tan sira hak solok tebes no sira fiar seinam lele laran sei tau nia husudu ne basira iha ne imi iha buat rumah atuhan sira fotiha bania ikan tunu balok ida nebe nia simutiha hodi hahuhan daudau iha sira hotu nia oin hafoin dehan basira lia hirak nee mak hau hatoo ba imi wain hira hau seihela ho imi seihala tuir lolos buat hotu nebe hakerek nanis ona kona bahau iha Moises nia lei iha profeta sira no iha salmu sira nunee sira neo nakloke hodi hahu comprende escritura tomak nai dehan basira hakerek nanis tiha ona kata Mesias seiterus to omate maibe liu loron tolu nia semores hias husimate sira let nebe hodi nenaran sei haklaken banasaun hototu atu sira hakribi hodi husu perdua basira salam nebe sei hahu husi Jerusalem imi maksasin buat hirak nee hotunian lia maksoin dame hela ho imi ka shalom mau aling sarani doben sira nebe Kristu hadomi oras ne daudaun itatama ona iha loron kinta feira da utava da Paskua tamba ne tema ba reflesaun iha loron ohinian ma dame hela ho imi ka shalom lia fuan idane Jesus nian nebe hateten baninia apostol sira wain hira sira libur hamutuk iha umalarang tamba tau no lia fuan idane loro-loron iha misa na ilulik sira sempre deha na inya dame horik ho imi no ita sarani hatan horik mos ho ita dame lia fuang nebe laos phone maita antes ita mores mai lia fuang nee iha tiha ona mudar ita hotu hatene ona dame hanesan situasaun ida nebe la iha funu ka ita beledehan hak mate dame nee mosu bain hira iha funu ka konflitu tamba nee sen konflitu dame la iha hau hakarak hahu ho pergunta ida batema ida nee
Tamba saida mak Jesus hateten dia fuang ne basira. Iha nebe no iha situasaun saida. Los duni kata wain hira leader ida ka belun diak ida lao soe no husik hela ninia povu. Belun sira naturalmente sira sei tauk no tristi. Ne duni tristi tebes wain hira ema nebe lor-loron ita hamutu lidera hela ita ikus mai lao husik ka soe hela ita. Hoi dane halo apostolus sira tauk no tristi tebes tan sira lakon ona leader ka ema nebe durante sira fier ba no rona ninial yafuan di aksira nebe fok solok no korazem basira. Sira tauk tamba Jesus mate tiha semak atu lidera no akompanya falisira. Iha sorin selu sira tauk tamba judeu sira mos buka apostol sira atu kaer. Buat hirak ne hotu mak halo Jesus mosu basira hodi folia fuan dame heloho imi ka shalom. Atu sira ne fuang ne bena kono tauk no tristi bela sente hak matek ka menenangkan hati. Fuang ne bena kono tauk no tristeza bela hak solok filafali. Dame be Kristu fo ne lahanesan ho mundu fo. Dame ida nebe la iha funu, la iha konflitu, la iha violencia. Maske nune la kleur de mosu anin fuik no la lorambo. Ho ida ne ita bele nota kata Jesus Kristu nya presensa iha mundu ne lori ema hotu bahak mate nebe na kono esperança. Esperança babuat nebe Jesus promete ona basira iha tempo ikus. Kata fating nebe Jesus ba no hela ba ema mos seba. Tau ne Jesus ba hori prepara fatin ba ema hotu nebe fiar ihania. Jesus mosu iha sira nelet dehan tihalefuan shalom hafoin nia husutan basira tansa imi tau Jesus lakohi sira tau tamba lefuan tauk ne hanesan bareira desafio moru nebe maktaka dalam basira atu iha korazem hodi hambrik no lao sai ba mundu tomak hodi haklaken kata Jesus maksoing nebe soi ona mundu liu husi ninia terus mate no Mauritius. Tang ne tenki domina tauk no labele husik tauk domina ita. Tauk halo ema la iha forza, lakon confianza, lakon esperanza. Ne duni moris ne labele na kono ho tauk. Tamba tauk halo ema la brani atu halo haklaken no koalia buat nebe diak no los. Bye-bye ema dehan. Labele tauk hodi halo no hatetem buat nebe los no diak. Tauk ne emos hanesan inimigo ida nebe halo ita la libre hodi hadau ita ne paciencia no brani nebe ita iha. Tauk sei la resolve buat ida no halo ita sei la baoin. Jesus hatene saida mak sira sente maibe sira teki paciencia. Paciencia mak bela halo sira hakmatek. Tan Jesus sei la husik sira mesa wain hira sira bafating nebede. Apostolus sira sei hasuru aning no la loram bot iha dalan no fating nebe sira ba. Jesus hateten hanesa nee tamba promesa nebe nia to'o ona iha lorong nebe nia sei mori samutuk hosira.
Jesus foi na fatin esperança basira atu pronto na fatin domina tauk nebe ihasira nian hodi brani lao baoing na fatin. Tan desafio nebe sai hasoro precisa esforço nebe makas. Kita hanuin atu rende iha dalang klaran mai be tenki to orohan esforço ba ho força tomak nebe sai husi itanya larang ho fiar. Lia fuan Kristunian dame hela ho imi hanesam força ida nebe extraordinary tebes. Buat ida sai latahan hasorunia tambah força maromak nian. No força maromak nian mai husi lia fuan nebe nia ko alia. Sem Jesus sira sei la iha força la iha hakmate. Sira tuir Jesus laos durante nia sei moris to mate mai be to morisias husi mate. Maun alin sira nebe Kristu hadomi. Jesus nudar maromak nebe la halua no husik ita mesa. Tang nee kita tahu bain hira ita iha susar nyalaran. Tang Kristu maknai nebe soi ita no kasu ita nesala. Ita ni maroma mak ida nebe realidade ka nyata. Nia hatene problema saida mak ita se hasoro no simu. Kristu la existi kari ita nya tahu sira nee seila nak filak bafuang nebe iha dame ka hakmatek nyalaran. Kita tahu hosala nebe ita halo ona mai be nia hamos hotu sala nebe ita halo. Tamba iha mundu ne ema nebe tahu mak ema nebe fraku. Halo ema lakum força no ida nebe mak berani se aguenta ka bertahan. Tahu ne kita husik ita nya tahu halo ita sai fraku. Mangalin sira be Jesus Kristu adomi. Jesus Kristu ne presença mosu mai hanesan julgamento ida. Iha biban ida apostolo sira sedau katene di dia Biblia. Sira husi ema bye-bye. Sira fiar deit saida mak profeta no salmo sira ne livro ne beha kere ko letra matenian. Sira kar tomak deit Antigo Testamento. Iha biban selo Jesus Kristu hakar khatulu katak nia mak Mesias. No Mesias ida nebe sira hei. Nia haturu Novo Testamento laos letra mai be personagem. Ne edune Jesus mosu hikas ba apostolo sira atu halo sira hakmatek no moris iha dame laram. Dame lolos mai husi Kristu hafoin husi ita ida nyalaran kafuan. Tambane ita tenki kria uluk dame ba ita nian hafoin bele kria dame ba emaselu. Halo ita nian larang hakmatek uluk tihalai hafoin ba maluk sira. Buat hotu tenki hahu uluk husi ita nian. Dame hahu husi ita larang. Mai be wain hira husi larang makna kon ho audio vigansa larang moras ne hatudu katak ita se moris hela ya krizi ni larang krizi damenian hori latau todan ba emaselu. Jesus Kristu nia shalom hatudu oinsamak maromak latau todan ba ita nia leten wain hira laos atu lori badi aknian. Naai sei la zulga ita wain hira la suka to misericordia. Nia la halo korek saun wain hira la tetu hodomin. Shalom
kata wain hira ita nakdoko no nakdedar iha moris, Kristu hameting na fatin ho esperança. Ikus liu Jesus Kristu rasik magdame nee tang nia dame nyenain. Amen.